time na mi banya o manye ke ba Reeby television no. Acho mi Naa Korkor Laweh. Mene we ye Gbese ye gamamli. Timo beni last year Naa Okailey Adiagba no ya manye ye Gbese fe ya kotokuwe. Mene hu e ye gamamli ye Gbese ni e jani bi e jani eni ke drinks e hagbe ke bi ne wo nyani anse ni wachi wo benkele ni wo kala agbasa ne ye no na e woni e fi oni bi ne nya ha wo ya Ngbeji Naa Okailey Adiagba kenklemu Gbese no ya manye over party ni no ito ati onye ese no ke fe party ni no ko ni ko se ke ka no ko titili o se mfenya kashin agbene ka esha infomogbi no ni ma fe di ene titiri afi abo ni mfe party ni mache onupai na mebaba meni ameba anyani amehe ni eni amehe down eke ni ji inyanyume nyamime insmoloe machame e4 wa ni machame na mbaba na mekemi abaye shike amete no kwebo ni afite ni eni afite down besa ni machon fin ni machima shwe machon ni eni efen keke woke abegbe woke mbegbe ebenka wo bola mi dabi ifenya keke je afine ka tabe ni nanyu ngoba weni no kesha be ni ma yafie masmo ni ma honi ni ma jama hagbe bi e ake wono woke gbeke bi di wo life no ni wo ba fie no ameko ni mi na keshi me komenta woni eni ni amena ni woke ha me ni meni ameba anye ni ame afford ni eni ni wo honi ni ka ba ka engojo hingbele na jo keka ye fi o keka lo fin keka chila shwe chabele ge ko tahe ko ni homon yele wa benodi to ni to akeshi ke se nfomo gbi e be fin be ne ba gbe eno ho ma ho no ni manye ni masmo ni ke jama hagbe ke bi ni manana mena mi she afine no energy no ni ka jenshi ya mobo wa lente ya foka nomo ya mobo ke hami ni efemi fo akesi minja ni eni mi ha gbeke bi ni to aka gbeke bi ni di ni eni e pofe wo nu pa ye no di heto ni in foundation ni di Naa Okailey Adiagba foundation di me ni support me ni nkefe no ni nkefe ne me ko me hu yese ni amewa mi ni mbua mama ni ake neke ameka o nakan me ko me ami kaple nyema che me ko magbe ame ami kaple e ko me ami nu me baba o ami nu me baba o ami omo ke no ni ji me pie hami ni mbua fe na ni mene nkefe ntri na ni e wo ka o na mi ye bi enmene be no ne woni to gbeke bi afen na ifomogbi ni sma ma cho nu pa na gbene nke ma gbeke bi ko ni amehu amena ka wo dun amehe no enmene wo keta bi ene o fa ne ene o ba fe le da afi ni o ba fe gbeke bi so an o ba cha ke mi ba ko pai dabi da afi ma fe gbeke bi onupa fe onupa e na shika ya yo mo eyoken gbeke bola je kuma gbeke bi ne yes ame ya follow e ni aka gbeke bi de ame pe me ya follow e shi be ko me shika lent e po ko be ti bola je kuma gbeke bi kuma bona ame no kuma boni ko ke han le bonde ba daboshi de ke sha han le ni eni ye e ko po ye na nu kwale no ne ba ye gbeke na ko be e ko ne ko hu ye ne ko ye ti da bi han onupa ma ha gbeke bi son afi ma ha gbeke bi ni eni ye nfomogbe o fa ne be ni gbeke bi e ba bu eni e o se ta ke gbeke bi baba na kan lo ni o fe be me ni bi de ne kan di boni wo pan lake wo ba fe
Wapa kashi amebayi agbuena. Oba mofia mo nose mask. Oba ha mofia mo atolai. Waba stamper me. Keka ha boni eni. Ka wabua me fiona no wosole. Keka ha boni eni. Alo waka me ba agbasani. Keka ate. Sibenu wo shobi anukwale wo se wo tamen wo town wo keba wo nye. Eje ke ni bi ani wo ho 1,000. E ka sha ko me ni wa mi ke ho ni ame woko. Mi un woko. Ke bi 1,000. Ta meni nke wonyen woba. Wonyen no hani ni bi ba fe basa shehi. Eke no afie. Eke wona boni woba to gbeke bi wo ha woba to wona. Wo efe no ko hi hami wo mi unna. Mokoke bo ko ba fe saraka. Ye Gbese. Wo mini. Gbeke bi dia me wo fe wo to mo kokko ko nu pada. Mo fe mo ton gbeke dan. Ne wo nana mi wo fe wo ton ni gbe na wo ji no ni wo ji e. Ewe won na bona me ba. Me ani fo me ani ntemi sister me ani ntemi ma me ne ke ma ni mo fe mi ntemi gbe fe gbe. Chi ni mi nani eni mi ha me no ni no ni ha mi nhye. E wo afifa afie. No ni masmo ma fe ne. Ofa ne boye the message kaloga we no ever had make it here to send Oh. No ni yo ni manyama wie ni. Maka keshi mi nkpa fai. Nkpa gbele fai ha mokomoko. She wala. Fai pe no ni nkpa. Now, me sa na you o. Ike kwa ka mokwa ka fe party. Mo fia mo ba nya fe party. Mo fia mo ba nya fe anniversary. Na fia no ta wo ba nya fe shi me sa ni. Boni nke gbeke bi yo. Boni dwon gbeke bi ahe. Boni sumo gbeke bi no ha ni fio no ni fio. O mo no sumo. No ko o tale be ba bla foundation ni ke bohu ehye o fo mogbi ko che mi emi ma wabo mi u ke to ehye mi no oni bo ba wa mi o ya hegbe ko na gbe ne wonye wotole woto gbaja no to odogba na gbe ne wona bo ni wo ba to gbeke bi e wo ha chanu kwale mi no di no ni yuo mo fia mo ba fe no fia no na esumo na fia mo sumo chika ke gbeke bi e won papa gbeke bi mami me ba futu ameka wo po no ye he eye mi aka ni eni eje noko ti gbeke bi di no ni wo bi o e wo next year alo afi ni baba wala ndo mi Gbese hia na agbena efefo wo ba kwegbe no ni wo ba tun ni mi hye baba na eko mefe mo ni be kokra be ta chobote fa chon kezi na kwati Korkor. o ya school O fa ezi ami no here o fa nyo mo ke voti ke fanta. na mo ke habo O fa na manyani na agba Adiagba. o le ni ne wo na ke ni bi e habo e O fa de baby. wo mi no ba ke le Thank you, God bless you. Ele na shikaya jan you obo. ta chobote Mabel. okay Mabel. Mabel na ko here roba ko na mo ke roba habo Manyani Adiagba. manye na ada gba nke habo mini ke mini yo mi Drink every state ke omo. kenu ole ni ne wo ke roba habo e ni bi e habo e O fa mini e wo okay birthday. eye birthday mo mi no ba kele Ma wo mi di ma wo mi ale wo suma ke ne si e ho ba fe ko o suma ne ba fe do yo ora do ta chobote na ala le nkan. oh okay now you are holding a rubber what is inside the rubber Right, jollof Fanta with what? so who gave you that rubber Manyokan, Queen Mother Okan. Queen Naa Okailey gave you the rubber do you know the reason why she gave you that rubber Yes, she wants us to go to school and form a foundation. oh okay she wants you guys to go to school and form a foundation so what do you have to tell her I'll tell her that I think
very much. God to give her plenty money so that she can help us. Okay. So do you want us to continue doing it, or this year is okay for you? No, you should continue doing so that you can finish school and help her as well. Okay. Thank you. Wabada manyeshi akeshi erado agbagwe ni imau ejole ni enashika ni etuni ni yabloti tete yabloti ni ebakaim to amanyaba. Oshimra. Ofa no bani ba chowo ogbe ke mo ni jibo ye bi. Achami Naa Korkor Mensa. Nimiji Executive Director ke Naa Okailey Adiagba Foundation. Ofa ne mene ake wona ake nyefe party be ke bia party ye bia nye jale ani ke. Ofa me yito ni ye ne ke party na efe. Naa Okailey Adiagba Foundation President ni kana achole Naa Okailey Adiagba the first. Nileji Gbese FN no ya manye. Apart from that, wa foundation kejo ba kwa atade ani obla ya bi ewo ya bi ene oba na ke saman ko ka hie ni anma ye hihyi hu ake na ne hihyi bushi yaka ni ehihyi page ake keji oye na jin na ma shipon be ncha ke sa ko hie no ake na ne gbumo ekomi ni no hu be ehihyi fen ye blofo mi age ake support sa ake owa no he wa foundation wo chi wo benke wo president aka ni efom agbiye ni wo wale mona afa ni ekegbeke bi aye ejake no jino ni kan echi no ake ibafe je aka ni efom agbi pani shi ejino ko ni efio omo ewo ni ehani wo na wo no hihia ake afi ne ibasmo ni efele efom agbiye Naa Okailey Adiagba Foundation wa wona afa no ni etawo ni efie enye eyem wo kajo na ake wo ye bi ene be wo ye bi because wa president ni Naa Okailey Adiagba the first from ogu ni agbenele hu aka ni wo foundation ni wo wa ni wo ni femo san fire gbeken bi ya ni femo wosmoni da ke go na gbeken bi anami ise eja ke wo ke amameji wo future leaders say this is our hu wo way aka wo ke ba back to na kan gbeken bi ani yo Gbese ke gafen e aka no ni wo fe ni wo fe wo han Gbese gbeken bi e pe eja ke wo jani eni 1000 ni wo jawo ha gbeken bi ni yo ga machine fen mi chi aka ni wo nye je Gbese mi he wo ke babi ene wo ke je na wo ye bi ene be Naa Okailey Adiagba Foundation wo ba ni wo ba wa wo president ni eye ifamo Wo ba nu shisha lo ma nu shisha to ake afife afi enye ba afi. afife afie Naa Okailey Adiagba Foundation together with Naa Okailey Wojani. In the past year, I feel more like a personal local a small like a small we can be a Sunday. It was na can be a me homo warfare homo war eja ni ha we can be ni eja ye gan aklowaya mi ekoto money safi na ni ho ne what aje nkotoku ni eja atade eja down ni eja toys e we can be agbena mpo olupa ifen na ameno kejemi. No say for yeli kenumo chemo she afine ekewa ke keji ekwe ka aye homowo atan eke no ni keji aye homowo ho je be be efen ko humpo ni na ekwa mayo no he we ba suma ke this year ni e afa efom agbi ele kun ni homowo ho yeli mo ya futu mi eke be kan bi ye mo ni aye no hani afine no ya balake wo fe ele neken shi Naa Okailey Adiagba Foundation ejino ko ni wo fi obo shona ke pako ni pe eteshi iwo na kan bia mi aje egbe anu wo he ya ke wo lelenche ya ahie shi afine ke afime kokro mani baba foundation na jenche ba ahie ni wo ke wale Afa mi ni ji message ni ko ba ha o ni ni yo shi anke. Oh nani pe do ba Kenya ji ake tomo beni Naa Okailey Adiagba Foundation ke wo ke na ne shishi ebushi yaka nkeje okwa wa atade ese hu oba na ke wa nwa yeje ma ke rising from the ashes and making change be shi ake gadan gbebi ife wo ba teshi bona fe ni chake mo ni wota wo ye wo saten wo de je wo kana ka chake mo aba ni fe ba je shishi keje mi nke bo wo de
no he wo kaji Naa Okailey Adiagba Foundation e di hihia ke wo ho ba ha ni gbeke bi ami a share here mokolo mba anya mofa ni mokohu amofa keke ble wo ke chake mu mba no he wo meni yo hia fe no ni panima ka meje ake kaji oyeje meni obanye ni ochi obenke ni bohu fie no yo okewa Naa Okailey Adiagba Foundation ne bona fe ni bi ne toton ye gan alo ni bi ni wo kwa ni wo banye wa ni wo ke chake ye wo hu wo kewa ni kaji ofie no ko hu no kwa no ba need the support ko kaja foundation ko de Naa Okailey Adiagba Foundation ne wodu mo shititiri ke ha support support kaji eba ni kasemo eba no fia no mi tetepo wogan wie mo nke wogan ni bi ife mo mi ife Naa Okailey Adiagba Foundation ne wo support no ni ba ha ni chake mo papa abaga mi nkeke e wo kaji o kwa wodo ye hia no ofie no ko no ba smo ni Naa Okailey Adiagba Foundation na waboe obanye ni ofoni ni ochewo obanye no send you a message who can official email niji Naa Okailey Adiagba Foundation@gmail.com allo ochawo keji ochawo obanye no ocha line ne niji 0557041348 niji 0557 041348 keji ocha wakobana sane ni wagba if you can other line ne international number ni ekewa de nche wo sa akema kwado kono na nimanye mache no he waka onye ocha enepo ni local line ne oko ba agbasani no oyemanse hu no ta no wale be use more official gmail le ni okewo awie ko ni wachi wo benkebo keke chakman ni wo banye wona ni wo fe wo ni wo ke saga ekewo ke saga Achomi AJ Royal, ninkenye mi yo na Korkor Laweh, ni wo ke report na eba habo Reeby News, Oradom.